Dobar dan, dragi ljubitelji pčele. Javljamo se iz apikomore, kao što vidite, iz prostog razloga zato što napolju pada kiša. Kao što sam vam već obećala, današnji video će se odnositi na pčelinji otrov. Sama reč pčelinji otrov ili apitoksin potiče od latinske reči apitoksin, apis što znači pčela, toksikum što znači otrov, tako da dolazimo do prevoda pčelinjeg otrova apitoksin. Zašto pčelinji otrov? Malo deluje, kako bi rekla, zapanjujuće, obzirom da je pčelinji otrov u pitanju, kako to može onda pomogne prilikom isceljenja i kako ga mi koristimo u apiterapiji. Iz prostog razloga je otrov zato što je to jedini pčelinji odbrambeni mehanizam protiv neprijatelja. Dakle, ona koristi otrov kao svoje oružje protiv neprijatelja, protiv potencijalnog neprijatelja. Danas ćemo malo detaljnije razjasniti šta je to pčelinji otrov, kako se on pravi, kako ga pčela stvara, kakvo dejstvo ima na ljudski organizam, kojeg je sastava, kako izgleda i tako dalje. Dakle, da krenemo od samog početka, šta je to pčelinji otrov? Pčelinji otrov je jedna kompleksna supstanca koju pčela stvara kao svoj odbrambeni mehanizam. Pčelinji otrov se stvara u žaučnom aparatu pčele. Bezbojan je, gorkog ukusa, gorkog i kiselkastog mirisa, luči ga u količini od 0,1 do 0,3 mg, znači svakim tim svojim ubodom ona izluči pčelinji otrov u količini od 0,1 do 0,3 mg, mada ta količina i jačina pčelinjeg otrova zavise pre svega od godišnjeg doba i od vremenskih prilika, i od ispaše koja je u toku, tako da može da bude jači ili slabiji. Prema tome, nikad ne možemo doći do standardizovane doze jačine pčelinjeg otrova. Koji je sastav pčelinjeg otrova? Pčelinji otrov sadrži preko 40 bioaktivnih komponenti. Pre svega tu spadaju aminokiseline i njihovo terapijsko, odnosno apiterapijsko dejstvo se bazira uglavnom na tim dvema aminokiselinama, a to su melitin i apanin. Osim tih aminokiselina, brojnih drugih, sadrži biogene amine, peptide, lipide, ugljene hidrate, minerale, vitamine itd. Kako se stvara i gde se stvara pčelinji otrov? Pčelinji otrov se stvara, već smo napomenuli, u tom žaučnom aparatu pčele. Kao što vidite ovde na slici imamo jednu pčelicu, mada je ovo uvećana slika. I, znači, žaučni aparat pčele se nalazi u ovom zadnjem delu abdomena, gde na kraju tog žaučnog aparata se nalazi žauka. Žauka je u vidu hitinskog štapića, znači jedan štapić od hitina, koji je debljine jedne tanje ševeće igle. Specifično za ovu iglicu, odnosno za ovaj hitinski štapić, jeste što on na svom samom kraju ima, mada se ovde to ne vidi, testeraste zareze. Iz određenog razloga spominjem te testeraste zareze, a to je kada pčela predosjeti opasnost, kada joj preti opasnost, pčela uglavnom krene da izbacuje taj zadak, znači prislovni zadak uz tkivo, odnosno uz kožu, konkretno uz kožu čoveka, i izbacuje žauku. Žauka na svom vrhu, aktiviraju se žaučne žlezde koje luče pčelinji otrov i ispuštaju ga na samom vrhu žauke. Kada ispusti pčelinji otrov u meko tkivo, pčela pokušava da pobegne, odnosno da izvuče žauku i da pođe sa tog mesta gde je ubola, međutim ne uspeva upravo iz tog razloga što ta žauka ima testeraste zareze. Ti testerasti zarazi se zabadaju u tkivo i apsolutno ona kad pokušava da povuče žauku, ona to ne može. Žauka ostaje zaglavljena u tkivu, a pčela se otrgne, međutim sa tim trganjem ona praktički žauka otrgne i donji deo probavne cevi pčele. Tako da pčela posle toga više ne može da preživi i u roku od nekoliko sati umire. Šta se dalje dešava? Znači, sada prelazimo na dejstvo pčelinjeg otrova. Kako je dejstvo pčelinjeg otrova? Dejstvo pčelinjeg otrova na ljudski organizam može da bude lokalno i sistemsko. Lokalno dejstvo na ljudski organizam jeste bol na mestu uboda, da se razumemo, pčelinji ubod boli. Boli upravo iz razloga što je neurotoksičan. Znači, otrov je neurotoksičan, on deluje na periferne nerve i iz tog razloga se veoma velikom brzinom prenosi neurološkim putevima, odnosno perifernim nervima, i na taj način prouzrokuje ta bol koja je jakog intenziteta u samom početku, međutim ona ne traje dugo, možda minut do dva.
Zatim, otok i crvenilo na mestu uboda. To su lokalne reakcije i one uopšte ne trebaju da zabrinjavaju. Sistemske reakcije su već nešto drugo. Dakle, sistemske reakcije se kategorizuju u 4 tačke. Znači, prvi stepen jeste generalizovana urtikarija, što bi mi medicinari rekli, ili svrab po celom telu, odnosno osip po celom telu. Crvenilo i osip, to su one urtike, ploče, kao što ste nekad videli kada vas ožari kopriva, vrlo slična je reakcija. Drugi stepen, kada se uz osip javlja i mučnina i povraćanje. Treći stepen, kada se javljaju svi ovi simptomi iz prva 2 stepena, mučnina, povraćanje, svrab, odnosno osip po telu i otežano disanje. Četvrti stepen je već nešto sasvim drugo, to je veoma teška klinička slika koja ide sa svim ovim simptomima, sa padom pritiska i gubitkom svesti. Praktički ova 4. tačka bi bila uvod u anafilaktički šok. A sam anafilaktički šok je veoma teško, akutno nastalo opasnost po život stanje koje nastaje unošenjem određenog alergena u organizam, a organizam je preosjetljiv na taj alergen, odnosno to je preterana reakcija na određeni alergen, a taj alergen između ostalog može da bude i pčelinji otrov. Na svu sreću, veoma je retka prava alergija, odnosno anafilaksa na pčelinji otrov, ali dešava se. I to ljudi uglavnom znaju koji su alergični. Što se tiče tog mehanizma dejstva, prelazimo sada na, pošto sam vas isprepadala sa ovim prethodnim uticajem pčelinjeg otrova na ljudski organizam, ali naravno bitno je da znate i negativne efekte da bi spoznali pozitivne. Dakle, prelazimo na te pozitivne efekte samog pčelinjeg otrova, a to je pre svega dejstvo na određena patološka stanja i oboljenja unutar organizma. Veliki broj lekara danas u svetu priznaje pčelinji otrov kao lek, kao jedan vid terapije, mada kod nas ređe, nažalost, ali u svetu je već to duboko zastupljeno. Upravo iz tog razloga što je pčelinji otrov prošao i tekako značajnu analizu tokom vekova i na kraju krajeva je uspešno položio test. Stanje i oboljenja na koje pčelinji otrov utiče pozitivno, pre svega su to, pobrojat ćemo, znači, reumatska oboljenja, hronična bolna stanja, različita upalna stanja, neke očne bolesti, zatim neurološke bolesti poput Alzheimera, Parkinsonizma, multiple skleroze, zatim podizanje opšte otpornosti organizma, onkološka oboljenja koja su danas u veoma velikom porastu i tako dalje. Znači, brojna stanja kod kojih pčelinji otrov ima pozitivno dejstvo. Kakav je mehanizam delovanja pčelinjeg otrova? Mehanizam delovanja pčelinjeg otrova je upravo na osnovu tog imunomodulatornog efekta, odnosno modulacije imuniteta, odnosno podizanje imuniteta, neuromodulatorni efekat, uticaj na citokine kao zapaljenske ćelije i mikrocirkulaciju. Na tom se bazira upravo uticaj pčelinjeg otrova na snižavanje holesterola i krvnog pritiska. Kako to mi počinjemo sa terapijom? Dakle, pre svega, pre uopšte ovog dela, naglasila bih da nikako sprovoditi ubude pčelama, odnosno plasiranje pčelinjeg otrova bez lekarskog nadzora. Apsolutno je nedopustivo, upravo iz razloga kojeg sam prethodno pobrojala, to su ove alergijske reakcije koje se javljaju kod nekih ljudi pojačane alergijske reakcije koje se javljaju prilikom pčelinjeg uboda. Dakle, pre svega apiterapija pčelinjim otrovom mi je započinjemo jednim ubodom, inače se tako i radi, da bi se ispitala preosjetljivost na taj alergen. Ubada se u predelu podlaktice ili unutrašnja strana podlaktice ili slabilski predeo i ukoliko nema neke od sistemskih onih reakcija koje smo pobrojali, nastavlja se sa terapijom, uglavnom to ide po šemi doktora Mladenova, ja njega stalno citiram, Stojmir Mladenov, koji je bio lekar apiterapeut, znači počinje se s jednim ubodom, zatim se i svaki drugi dan povećava za po jedan ubod da bi se došlo konačno do 10. Mada te šeme se razlikuju od apiterapeuta do apiterapeuta, od predloga lekara do predloga lekara, iz razloga što se kod različitih patoloških stanja i oboljenja različito i primjenjuje taj pčelinji otrov. I eto, ukratko, to bi bilo to prilikom plasiranja, odnosno apiterapije pčelinjim otrovom. Prate se određeni laboratorijski parametri, između ostalog značajna nam je glukoza u urinu. Ukoliko se jave neki od ovih parametara koji su nepoželjni, prekida se sa terapijom.
I na samom kraju htjela bih da vam naglasim da dolazimo do zaključka da apitoksin nije samo, ne predstavlja samo odbrambenu snagu pčele, već je to dar prirode sa izuzetnim terapijskim učinkom i učinkom na određena oboljenja i stanja organizma. U jednoj kapi tog pčelinjeg otrova krije se snaga koja je vekovima inspirisala mnoge predstavnike i tradicionalne i savremene medicine. I ukoliko se primjenjuje stručno i odgovorno i dozirano, može da predstavi moćan saveznik zdravlju, tako da dolazimo do zaključka da pčela ne proizvodi samo med, kao što bi mnogi rekli, već je to i tekako dobar saveznik u iscjeljenju i kod određenih oboljenja i stanja. I kao lekar, još jednom da naglasim da ne paničite prilikom pčelinjeg uboda, znači pčela ostavlja žaoku kada ubode. Jako je važno da vi tad izvadite žaoku, hladne glave, izvučete žaoku, stavite na obolelo mesto hladnu oblogu, nikako trljanje, češanje i ostalo, jer se na taj način alergen širi po telu. Dakle, smireno, polako, samo prisloniti hladnu oblogu na mesto uboda i pratiti narednih par minuta. Ukoliko se na mestu uboda pojavi samo crvenilo, otok i bol koja prolazi u roku od 2-3 minuta, znači nema potrebe za bilo kakvu intervenciju. Međutim, ukoliko se javi bilo koji od ovih sistemskih reakcija koje sam pominjala, neophodno je potražiti lekarsku pomoć. Eto, toliko danas od mene iz kišom okupanog pčelinjaka. Puno pozdrava od mene i od mojih pčelica.